Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ividiyo kule channel wena-ke bese uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena-ke kwividiyo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu esigamekweni endaweni-ke yaseVerulam Buffelsbaai, isigameko sokubanjwa-ke kwabagibeli-ke ebebesebhasini bebanjwa inkunzi, wase-ke kudutshulwa udrayiva-ke webhasi, wase-ke eyiswa esibhedlela-ke esiseduzane. Udaba oluvelayo-ke njengamanje-ke ney'ndaba-ke ezibuhlungu ezithi-ke udrayiva ugcine-ke edlulile emhlabeni. Isigameko esenzeke khona-ke endaweni-ke yaseBuffelsbaai ngala eVerulam. Kumndeni esithi dudu kanjalo-ke nodrayiva sithi-ke alwehlanga lungehlanga, alale ngokuthula. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, mina nawe sohlezi ngikhona kulethela-ke indaba ezitrendayo-ke usuku nosuku. Kwamanje-ke ividiyo yethu-ke asibambe la, ngethemba lokuthi-ke sophinde sihlangabezane kwividiyo elandelayo.